suratul bayyina no wi'e suratu lam yakun madaniyatun ngol ɗo ko ngol madaniyatun bisimillahi rahmani rahim lam yakun alladina Allah daali wonali ɓeeɗo kafaru yedduɓe min ahlil kitabi immorde yimɓe defte ɓe kamɓe ngol en alyahuda e nasara ɓe wi'ama koɓe yedduɓe Allah daali wonali lam yakun alladina laatake ɓeeɗo kafaru yedduɓe woɓɓe goo inni kadi kongol makkiya kono ko ɓuri jiccude ko kongol madaniya Allah wi lam yakun alladina laatake ɓeeɗo kafaru yedduɓe min ahlil kitabi immorde yimɓe e defte ɓe alyahuda e nasara almushrikina e shirkuɓe arabuɓe mun fakkina heɓe hoɓɓito iwa e shirku ko ɓe woni kon ay muqimina ala juhudi bi muhammadin ko ɓe ñiiɓa ɓe ɗo yeddugol muhammad e qur'an hatta yatiyama ha ari ɓe albayinatu ɓangan mbiya wonaali ɓeɗo heferaɓe alyahuda e annasara mun fakkina ko ɓe wawnoɓe ko ɗum woni yeddugol muhammadu ɓe wonaali alegoy ko ɓe yedduɓe muhammadu hatta tatiyama bayi ha ɓangandi en ari ko ɓa ɓangandi ari ɓe mana ko ɓa qur'an e sunna jippike so ɓe yeddimo hari ɓe yiɗunomo heɓe weltorimo heɓe hoolimo ha ɓe innimo muhammadul amin awa ole rasulum ko nelaɗo min Allah immorde kalla ɓe jaaɓi ɓe sali yatulu alayhim kanko nelaɗo himo janggana ɓe suhufan ɗereli mutahharatan laɓɓinaɗe fiha woni e nder majji kutubun defte qayyimatun ñiɓude wa ma tafarraqa alladina sertano ɓen utul kitaba okkaɓe defte illa min badi ma ja'atuhumul bayyina sona ɓaawo ɓangandi on ardeɓe wa ma umiru tawle ɓe yamiraka illa liya'budullah sona ɓe rew Allah mukhlisina lahu dina ɓe laɓɓinanamo dina kan hunafa'a ko ka newi ka wa yuqimu salata ɓe ñiiɓa e julɗe maɓɓe ɗen wa yutu zakata ɓe itta zakka jawle maɓɓe ɗen wa dhalika dinul qayyima ko ɗum ɗon dina ñiiɓuke kan inna alladina andeno ɓen kafaru yedduɓe min ahlil kitabi immorde yimɓe defte ɓen wal mushrikina e shirkoɓe wallahi fi naari jahannama ɓe wona yakka nder yiite jahannama yo Allah dande khalidina ko ɓe luttinteɓe fiha nder ton ulaika ɓeɗo hum sharrul bariya kamɓen ɓurɓe bonde e tagore nden inna alladina andano ɓen amanu gomɗinɓe wa amilu salihati ɓe golli golleli moƴƴi ulaika ɓen ɗon kadi hum hayrul bariya kamɓen ɓurɓe moƴƴude e tagore nden jasaum jodde maɓɓe ne inna rabbihum kay nokku ka joom maɓɓe ko hunɗum jannatu adinin ko aljannaji deeƴuɗi tagirino ila min taka sengole majji alanhaari candi khalidina ko ɓe luttinteɓe fiha nder ton abadan radiyallahu anhum Allah weltude e golle maɓɓe ɗen saabu ɓe shirkanalimo wa radu anhu kamɓe kadi ɓe weltude ko Allah yoɓi ɓe kon saabu ko aljanna dalika ɗum ɗo ko mboɗen ndin joddi wona dow leñol wona dow pays liman khashiya rabbahu kala hulɗo Allah kala ka iwtiri aduna ko wodan ndin